mun sang le tlang sang atanga INP mezo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule July ni som pathum ania in omna mun thewa hun tha in chan kan be sei ton tumpo Myanmaram chung chanchin langsar zual kan clear ho le anga atop thlengin min lo clear sak le don nia Myanmaram chung kho pui sang kongan zo le hloma kong zo hi an thet dar ngai lem to lo viu na a akha tokin anti dar le thina nimin tlai lampo khan tanin tari lama kong zo an no dar thu hriatani a tukin July ni som pathum khan Mandalay mia tong demonstration po sipai terrorist ten an no dar le nia soyani mi pani an man ni nan soizeta chhun lama chuan an man te hi mi pa pani le meichia panga ni in University zirlai te po an tel nia soyani silai te po an kap puak le nual ni nan soibok tukin lama an man te po hi boina chok chuak tu ti in criminal case zanga le pangana an ortir ngal ni in Myanmar now chuan soi mei khale zun thalama po khan demonstrator te an no dar thu riat tur oma mei ni khan mia tong demonstration hi an kal chua ma hovin an lo not dar to a mi pali an lo man to tin zun ni som pali tu khan Mandalay township sang demonstrator te in hlom khom an not dar boka khami tum khan mi paruk lai an man to bokani sipai council chuan zun ni som thum khan mian man tam tak chua angin in soi tak ma sela AAPP laminan soi dan chuan tuna zel bang zut mek hi sanga chuang zet an la omani hetiang kara hian voina po Myanmaram chung mun tina sipai council thunei na pong lak du lovin kongan la zo ngatani voina kalemiu khopuya po kongzo an beina sale hlea Mandalay khopuya Buddhist pui thiam ho kongzo po hi zo ve takan ni voin July ni som pathuma an kongzo hi ani zale somnga le pangana chia ani veta ni za chuang azona kongzo soituran tam leni Myanmar chimlam tanin tari region mei khopui chhuwa lama ta yame khwa NLD party vice chairman le sikul zirtir tu mi pathum te chu July ni som pahni nizan khan tu ti hriat lo civil thuama in thuam te chuan an man ni in kho chung mi te chuan an soi zirtir tu an man mi pathum hi CDM lama tel ve ni in an soya chanchin kan hriat na nung bera chuan heng zirtir tu mi pathum te hi chu mei khopuya police station a hren me kan nia NLD hruai tu an man hi chu khoya ngian da ti a hriat mai thei ri lo tun ma po en mei lama hian sipai le police civil thuama in thuama mi man chi ngan tam hle ni in an soyani sipai thu nei na lak tir lam te khan kongzo zinga tel thalai mi som lai an lo man to boka an man ni la in zelan tan tir ngal mia to ani kani khopui mi te mi som panga ruang an mu bel le ta sipai terrorist ten rong taka an tha ta ka ruang som panga lai mai an mu bel thu kani lama mi pakhat ming tar lan lo chuan soi Sakain region kani township chunga yin khwa tanga mel khatte mo vela ram noya hliam na tak tuar chunga thi mi som panga zet ruang an char le ni yin le kong ta khomi te chu sipai terrorist lavin July ni kwale ni som khan an tlan chezova an khopuma an tlan chiat nuin khomi te zinga chin hriat lova om mi som ni le paruk lai mai an zon na lama hetiang hian ruangan muta ni in an soyani chung ruang te chu July ni som pakhat le ni som pahni nimin lama khan yin khwa tanga chhuwa lam tlang dunga an muwa yin khomi mi som pathum kongta khomi pakhat palu zawa khomi pakhat ten nia pa fa te unaw te an ninuk hlom an vain mi pa ve kan nia kum som ruk chuang pakhat ti lo chu kum som thum le som nga inkar pavalai hliran ni an chanchin soitu ming thupina soidan chuan sipai nan tha tak te hi arwala an man te an ni hlom atia bong to lai lir nen an ei tur le sil polin i lo te nen arwalin an tlan hloma ruwa la tambok sia mun him tui hulna dewa an om ta a chutianga an om khom chu sipai te hian manin an that ta ni ber ati
heng sipai nan tha tak te taksa hian hliam na tak tak nu ma a om veka chung aya en hre om ber chu mi then khat ngonga zaina om hi ni ati bok heng ruang te hi nimin July ni som pani tlai khan an phum fel ni in a soi zela ruang kan mu masak pani te chu an maya chem nu ma khat vek maya an kutle ke an titliak boka chuan an ngonga zaina nu ma omin an ngong hi abung lo chawani sipain thuan zo na lama na satakin an soi sa a an that zui ta ni ati arap thak du khop mai hetianga arap thak taka an chet ba ka an tlan na lama an thom no then khat te po sipai te chuan an hai na sa hleya bike pahni an ti chia ni in an soi bok kani lam hi kan video masa po khan kan soi to a mian man then khat zinga pali chu sipai te chuan an chhuah le ngei nia soi ania midange ro tun thlengin an thu hla hriat turala om talova chuwangin ruang chhar ti vel hi ala pun bel mai thayani hetia sipain pdf po ni lo nu nau chopa an uma an tha zelawang hian helai velaral tlan din munading hi sing chuang an ni to a thingtlang thlam lama ei in an da te po sipai te chuan an chu sakta zel ni in mi then khat chuan an soi bok sipai thu nei na do dalin sakain region kani township lama mi te chuan an tual cher silai te nen sipai an dova sipai lam hian chu tianga do tu pdf te mai du tok talovin civil mi te chunga an tuan ta hrep mai ani tuna hi chuan sipai te hi township danga anin son hloma wangin helai vel khomi te zinga then khat chu an hole hlom ani Sakain region min kin township huam chunga sin ka le khuwa om papakhat sahim na zonga mundanga tlan ve chu eitur la in khuwa akir le zoka chutia bu fai phur tura kal lai chuan sipai nan lo kap hlum le mai ni in voin July ni som pathum khan an khomi te nan soi ni in tan luin khet news chona soi heng sipai te hi kani lama tanga in suan pheita te po an ni mai thayani an rong mai ama hi sipai lam tang ni nan soi nge nge a khomi ten kal lo tura an ti po in engtin min ti lovang atitlata andang thei talova chutiang chuan bu fai wala turin akalta ni mase an lama tran mana om lowaniang tin sipai te hian an lama tang ti an hremi lo ani thei bokanga an lo mana akut an hnung khira an thatta nia soyani zin kale khuwa hian sipai za layan om nia soyania an sual e mawangin khomi te hi an tlan chevele trewani nimina kaya khopui loi ko township chunga indau na kha chanchin kim changkhriat ala ni lo ti kan soya voin lama thu chiang zok an chhuat theita a sipai terrorist lammi pasari aya tlem lo an thi ni in KNPP lam chuan an soi karen ni nam sipai KNPP te omna sipai te le P2C te in kop an lu awanga in kap ta khan nia nimin tuk daria ta tang khan tlai dar sari thlengin akhat tokin voili zet anin kapani KNPP laminan soidan chuan an ma ni lam thi le hliam an om lo na a loi ko khopui chhuwa lama om khothen khat chuan khuwa chhuwa sanin mun him lam an pan pha ani anti Mandalay region min chian khopuya voin July ni som pathum chomadar som le minute som level khan bom ring tok takmai na puaka hetia boma pu nu hian tu te ne ne moni sipai te hi anin kap zui nia soyania silai voi som thum chuang lai mai an met puak ni enan soi vandoi thak takin bom pu na bul naya chome zot na dora thok nu pakhat chu silai mu perina fu kher kher ni enan soya a hliam te hi ngai tu omani nge ne lowero an la hrechiang theilo min chian khopuya motor ge then khata chuan sipai te hian silai me puwa an ol sam hle ni in an soya veng then khat chuan tapna sa hle ani ome voina min chian khopuya bom puak hi police vei wakte an lo kam nan ni nge ya an ngai thu Myanmar naw chuan a soyani ma tein sanda sui chuan apa aya kum thum zel banga zut don Mandalay region muku khopuya demonstration ho tu usu tre chu zun ni som pani khan sipai som ni zetin a in an valu chila ama atlan bo wangin
anu puile afanu lo zirlai kum thum na ni mek ting sandi sui le an pang ber kum limi chuan manta khani a zun ni som thum mi then khat an chua khan afanu kum limi lek chu alo chuak ve ta a alar vet vet hle nge ni kha ku su tre anu puile afanu pakhatero an latang chun zom te zel ti chuan apa aya an manta afanu po chu criminal case zanga le panga na an ortir vele tamaya kum thum chung zel bang zu turin voin July ni som pathum khan thu an titlu felta ani mani pa ti ai o tang chu tang ro rova rel rolam phura rit lo deuh tura ngai phot mai teng u AP News in a soidan chuan nimin khan Biden admin chuan ram chung mi puite tha na thleng mek nia ngai Myanmar le South Sudan te Eritrea ram te chu a hrek chun zom zel thei ni in a soi ram chung mi te tha na chung chang le terrorist activity do na tura foreign department lamin lekha an the lu a hian Myanmar chung chang po atel vele ni southwestern China lama Uyghurs namte po soito ang khan China hian suata tum nia ngai thei tura thila om mek thu an soya Myanmar rama chuan Rakhine mar lama Rohingya te ethnic cleansing an tur mek ni in US Foreign Department lam chuan an soya ni an soidan chuan Myanmar ram po hi hetianga in suat na ram zinga atel ve ni in an ngai hetianga nam suat na ba ka February ni khata tanga tun thlenga Sipai Council in thu nei na lak nu hian demonstrator te chunga an chet dan rong takle mipui chunga hrek na atina salutuk alo top theinan athurwal pui ram rang tenen an tran ho zel tur thu Biden admin chuan an soibok Thai sarkar po hian Myanmar poina hi reati ve dewaniang Myanmar ram a hian zalen na remna le muan na alo om thuai theinan ram rang abikin ASEAN noya humanitarian aids lama mala tu AHA center tene na tho hi anin huam reng thu asoi vele tahlol mai Thailand hi kan riat angin Myanmar mi pui tran lem lo tu nia kan ngai khania boina hi areita a mi pui lampon lainat veta ani mai thei andu thu anan soi hi chu athang moya ta nan tong ve mai poni thei tho boka Myanmar ram boy an thli thlai ve reng thu soin ram chung mun tina boina hian humanitarian aids konga har satna thlen palangti an hlau thon thu an soyani minong line hian COVID-19 hi game khelna na mang ti hi alang chiang view mai Myanmar ram chu kan riat angin COVID third wave chuan a nuai chho mek ani a rikai zat le thi zat te hi an pung chak hle ni mun ranga thlan mola phum tur po in nga ngai khopin an oma heng thi te zinga tam zok he chu ma ni ine in en kola thi te an ni hloma heti lai hian nimin July ni som pani khan Sipai Council chuan COVID rikai te chu mi sa nga le som pali an ni to thu asoya thi hi mi somriat le pakua an tlin to thu asoi bok a oi omlo em hle ni mun dang chu soi lo chin mi te omna chin state le kalemeu khopui vela ringot po COVID awanga thi hi mi zathum chuang an ni to ti social media lama report an update atang hian a riat theya chuti laya rampum huapa mithi za po latling lo anga an soi hi an huai ngot mai an chin chia na rengun le khopui danga damdoi in le quarantine center vela tangin li san la a mi pui lam hi an chiar lo hrim li si atlem theyang berinan siamani tahan le chevel chu soilo Irrawaddy region capital Patein khopuya ringot po nimin khan COVID awanga thi mi somni le paruk an oma tunlai hian ni tin mi somni borvel an thizia anga ngayani chu wangin aram puma chu chuan COVID-19 awanga thi hi an tam to hle inarin om he COVID third wave han en kol tak tur hian minong line hi ain fit tok lo hle ti alang reng damdoi in le quarantine center lama du angin mi te en kol thei si lova ma ni ina om te in en kol na tur oxygen la pe ka phal box si lo boina na men lo takani July ni soma tang khan mimal oxygen le ya khap tana nimin July ni som pahnia zomin tu na thu soi tlang pui kan soi chon to kha kan la hret thewinarin om
ti chuan nimin le voin lama chuan social media lama oxygen an nei lo wanga nun na chan ta te tran pui ngen na te mu tura tam ta em maya renguna mithi an halral na mun pakhata phei chuan mi anin ngak thup ringot mayani thil chiang tak chu sipai council hian heng thil zong hi an hello ani lova hereng chungin man la luizo kani mi puiti hian demonstration nei thei to lo sela sipai council daudala hunan mang hi ti thei to lo sela andu bera covid-19 alo khleng hi politics lama an din mun so nge nan man ruwa manan tum ve mek ani ber ti chuan nun na tura be angai laya sipai do le zel chu mi puite hian an tlin lowanga covid-19 hi man ruwa mangin he spring revolution hi noi re an tum ta ni ina langani an tum ange yin ni thumlek alo re nu hian mi pui mang ang hian kongzo le demonstration lampo hi anti hlei thei talova chutiang ti tur din muna an ding lo ti alang thuai mai rengani hetianga politics game khelnan taka sipai lamin covid-19 an mang tamai hi NUG lama covid enkol na mo phurna la tu tur ber Dr. Zoe Su appoint adem hle thu social media a voin khana tar langa sipai council hian ram chunga covid free len mek lai hian mi puite chunga za ngai na chete ma nei lovin mi pui hremnan covid-19 hi ral thuam ang main man ruwa a mangani ati hial maya hripui len lai hian mi puite in enkol dan tur hi chi rangin ati boya tuna zel lama covid awanga thi te hian hei hi ati fia hle ni ati bok nimin lama rengun khopuya covid awanga thi mitam zok te kha oxygen an tlak chama wanga damdoi in pan pui an ni mek laya thian tam hle ni in charity group lam chuan an soive bokani ti chuan demonstration om tirata chak taka meizang in hlap chhole CDM chet lak na sipai council thu nei na pai thlak tumna a hlo tling chhota hle nia alan lain covid third wave alo khleng tamaya rambuai hi thu ani taviu don ti achianga hei hi mandewa kanzoram tharau mi then khatina thim thu ani anti te kha ani theizo ka nge mochu thim thu ani hi barma kan u naw te hian an ma chon tran te po ani ma na hetiang reng hi chuan Myanmar spring revolution hi a hlo tling ngei donem ti po thu chiang lova achang chhole ta vek mayani chuwangin sipai thu nei na noya kum kha le chenan lo oma an re thei zia kha mi puite hian an thei ngit lo apoimo em maya an tu le fa te thang thar zel te ta na ram nuam siam tura an tha an tha lo hi apoimo hle donani covid-19 do chungin ri in kai thei mai laka fim khur tak chungin he spring revolution hi thiam taka an kalpui atule zual don ani ber hi ole INP mizo channel thir tu ten atop thlenga min lo thir sak thina wangin kan lo me